Lakhipur online puthok saba November gitang ama yumsakaisha numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahan bada maroi Pao. Silchar Aizul National Highway da thokiba tamthiraba lambi ki thokdok amada mapa macha punna thokdok phamda lekhidre. Lakhipur khumanda mandir gi anoba sanglen amadi maibi loisangi anoba mathol ama sananaba MLA Kausik Raina urep uyung tamkhre. Assam ICS exam 2024 ki tamak registration toba asidagi hauragani. Kuki militant singni haina chingnaba singna nongmai kapsilakpa gi thodokta Moregi SDPO Chingtham Anand Kumar lekhidre amasung Goa da chathariba kunthataret suba National Games ki medal telida Manipur na taret subada Assam na tramanga subada atuga Maharashtra na ahanba position da leire. Haujik mapungoi Pao tabirase. Ngarang laibak pokpa nimit ki ayuk pung 6:30 taba matamda Silchar Aizol National Highway ki Uttar Krishnapur Part 2 da thokiba lambi ki tamthiraba thodok amada mapa macha punna lekhidre. Aizol dagi Silchar tamna thorokiba LPG puba truck amana Silchar dagi halakiba auto rickshaw amada thomjinbada Nagdir Gram Part 1 Joragul gi retired Assam Rifles Jawan Irom Kunjamani Singha amasung mahaki machanupa Irom Pravin Singha thodok phamda lekhidre. Mapa macha ani adu makhoi masagi auto rickshaw amada Silchar rail station da mari mata ma thilubagi matungda yumda halakibagi lambida LPG puba truck gari AS11 BC 2780 na Uttar Krishnapur Part 2 gi Presidency College Hostel gi mamangda thomjinbada makhoi gi auto adu pibam thina soki bagalena na mapa macha animak thodokphamda leikidabani haina thodokphamda leramba laikai gi mioi amana phongdorokhi. उत्तर कृष्णपुर द्वितीय खंडे प्रेसिडेंसी कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल अपोजिट साइडे उत्तर कृष्णपुर की प्रेसिडेंसी कॉलेज की गर्ल्स हॉस्टल की ममांगदा अयुक पुंग 6:30 ताबा मतंदा आइजोल रोमदगी लाकपा LPG सिलेंडर पुबा ट्रक अमना जरागुलदगी मपा मचा अनि मखोगी मरी मता सिलचर रेल स्टेशन द थिलुरगा हलकपगी लंबिदा तमथिरबा लंबी की थौदोकता मपा मचा थौदोकफमदा लेखिदबनी छले दुजनी स्पॉट अवस्था मारा जान पावासी ताबदगी थौदोकफमदा मफम अदुगी यामलबा मियाम तिलखि ट्रैफिक पुलिस की मियोइसिंग थुंगलदुना हकजांगनी अदु पोस्टमार्टम गिदमक सिलचर मेडिकल कॉलेज थाखि असोमदा पुलिस की मियोइसिंगना LPG गैस सिलेंडर की गाड़ी अदुदगी सिलेंडर की मनुंगदा लोन पुरंबा यामख्रबा युगी बोतल कयामरमसु थेंगनखि. लखीपुर खुमंदा श्री श्री गोविंद राजेश्वरी मंदिर की अनोबा संगलेन अमसुंग इबुदो थौनांग माइबिलोइसंगी अनोबा मथोल अमा साननबा MLA कौशिक रायना ngarang उरेब उयुंग तमख्रे. कासार लखीपुर टाउन की वार्ड नंबर 9 लखीपुर खुमंदा श्री श्री गोविंद राजेश्वरी मंदिर की अनोबा संगलेन साननबा MLA श्री कौशिक रायना ngarang अक्टूबर की तांग 38 लेबाक पोपो निमित्ता उरेब उयुंग तमख्रे. थौरमदा वा nganglदुना महाकना MLA एरिया डेवलपमेंट स्कीम की मखादा लुपा लाख मंगा चंगना सागदबा मंदिर असिगिदमक सेनफम काइथोकले हाइना MLA ना लौथोकपिखि. थौरमदा लखीपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऑनरेबल MLA श्री कौशिक राय गलोनना MDC की चेयरपर्सन मुतुमरीना लखीपुर म्युनिसिपलिटी की चेयरमैन मृणाल कांति दास लखीपुर म्युनिसिपलिटी की वाइस चेयरमैन लैसुंगबम रविंद्र अमसुंग आरामबम गोरगोपालना चिंगबा सकनारबा अहलमन सिंह सरुक जाखि. मतुंगदा MLA ना लखीपुर टाउन की वार्ड नंबर 9 लखीपुर खुमंदा लेरिबा इबुदौ थोंनांग माइबिलोइसंगी अनोबा मथोल अमा साननबगिदमकसु उरेब उयुंग तमलमखि. मसिगिदमक MLA एरिया डेवलपमेंट स्कीम की मखादा लुपा लाख मंगा काइथोकले हाइना MLA श्री कौशिक रायना लौथोकपिरमखि. थौरमदा MDC की चेयरपर्सन मुतुमरीना लखीपुर म्युनिसिपलिटी की चेयरमैन मृणाल कांति दास लखीपुर म्युनिसिपलिटी की वाइस चेयरमैन लैसुंगबम रविंद्र सीनियर सिटीजन इंगुदम बिनोद OBC बोर्ड की चेयरमैन अभिराम शर्मा वार्ड कमिश्नर आरामबम जयश्री अमसुंग इबुदौ थौनांग थगुलुक की प्रेसिडेंट पोसम बिरहरी अमदी सेक्रेटरी आरामबम प्रदीप सरुक जाखि. দীর্ঘদিনের প্রতিশ্রুতি ছিল এই যখন আমি এখানে লাইব্রেরিতে উপস্থিত হয়েছিলাম আপনাদের এখানে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে আমি এখানে 5 লক্ষ টাকা কমিটির অ্যাকাউন্ট আমি বলেছি দিয়ে দেওয়ার জন্য এই কমিটির অ্যাকাউন্ট ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে
এই কমিটির অ্যাকাউন্টে টাকাটা চলে আসবে, আপনারা সেই টাকাটা ব্যবহার করবেন। 5 লক্ষ টাকায় আছে, পুরো টাকা সরকার যাতে ভালো হয়, সরকারি অর্থে যাতে আপনার লক্ষ্য রাখবেন। এখন আছে mandaba ba kauna duba haibadi osakaya emele sina ko ma ngi tamu tawiri basi ko na pusi chupa ma de man to le adu khandi de bali yene na matan da ko na ko jasi ni ka ko nazari ba ai no da moza bina ko sudasta ko sinne Assam Higher Secondary Council na SS exam 2024 gi damak registration taunanaba school sing amasung junior college sing da khangankhre registration asi online gi khuthang da ngasi November gi tang amadagi hawgani registration gi link official portal ahscc.assam.gov.in dagi phangani imung manung gi income lupa lakh ani gi makhada laiba singi mahiroi singda registration fee lawroi dori exam na February ki tang kun manga dagi hauraga March ki tang kun phawpa chathagani Lakhipur online channel asibu yengbiri basingna pawa sibu like amadi share tawbiu amadi hojik phawba channel asibu subscribe tawbidri basingna subscribe tawbiu Kuki militant singni haina chingnaba singna nongmai kapsilakpagi thodokta moreki SDPO Jingtham Anand Kumar Laikhidre Thodokasing arang ayukta SDPO Anand Naluchingba police ki team amana Moreki ward number 7 da arapadagi kaplakiba nongmai na panduna Jingtham Anand Kumar Laikhidabani hairi ngarang phamkiba Manipur gi cabinet mifamna Laikhidraba imung manungda lupa lakh yankhai ex gracia pina na balok thokre loinana mahaki nangnaba imung manungi miyoi amada sarkar gi chanaba thabak pibada cabinet na ayaba pikre asomda World Kukijo Intellectual Council bo aina yadaba lupni haina ngarang phamkiba Manipur ki cabinet mifamda warep lokre panbayai lupasina lawrok pantha mangoinana handaki November tha sida achauba lanama mayok nagani nongmai amadi maru marangkaina thamjilu chengchak paisinba hawro haina phongdokkiba wafam kamari lenana cabinet na lupasibu aina yadaba lupni haina phongdokpada ayaba pipani haina pawgi likhuna sina hairi Goa da chathariba Kuntratret Suba National Games ta Manipur na ngarang phawbada gold 9 silver ahom amadi bronze 12 kalwenana punna medal kunhumdoi phangduna medal tally da taret subada lairi medal tally da Assam na gold mari silver mari amadi bronze 9 punna medal 13 phangduna 35 suba position da lairi National Games asida Maharashtra na gold 52 silver 35 amadi bronze 13 punna medal 119 phangduna ahanba position da aduga services na ani subada amadi Haryana na ahom subada lairi Nungairaba pau khu tang chikpa nerve ki anaba khwang janglin gi anaba brain amadi BP stroke oiruba singi anaba kayabo digital clinical magnetology scanning therapy na layeng ba yahale layeng asina hidak amata yaudana haksangi cell amadi vital organ singbu mathau ningthina pangthok handuna I tongtha leiramba amot pasing sengdokpa ngamali amasung kidney liver heart amadi brain gi mapangal kankat handuna hakjang phana thamba ngamali magnetology scanning therapy asigi kanaba lobiu masimak lengsin birago energy healing center first floor smile market central road silchar 1 Nongmaijing natabada numit khudingi ayuki pung 13 dagi nungthilgi pung 1 phawba layengzari chief consultant Dr. M. Santikumar Singha, lifestyle medicine consultant, Harvard School of Medicine, USA certified, mobile number 9435070286. Ai elribita ai bontrapodagini ai khongje khuje nabadagi sida Santikumar sida jembala pari hanbadi ai ujense 80 kg leirami hojikti numitra tara mukki matungdagi di kg manga taraga 75 ta leire hagi no hojik khaitang jang khongje ba khosing bisi ai kaptambugini ai mingdi iman kawi sumaina hambade hawpa ngamdaba hawgapade phamdaba ngamdabdo jiti nuaire isase khong pongkhalami pharamme ji loini isase nuaire Santi na jeng badagi phagare ji
इसासे आई याम नुंगाइरबा पाव कासार फुलरतोलदा होलिस्टिक थेरापी सेंटर अमा हांगदोकचरे योगा एक्युप्रेशर अमदी फिजियोथेरापी की मतेंगना अदोमगी ख्वांग नाबा खुद हाइगतपा यादबा खौ तांगदा नाबा सरू अमदी सिंगली नाउरिदा नुंगाइतबा पैरालाइसिस असिना चिंगबा हक्चांगी नुंगाइतबा कया लायंगनबगी तमक ngasimak lengsin biragu senior consultant yoga acupressure and physiotherapy specialist in ortho and neuropain Dr. S. Chandrababu Singha Holistic Therapy Center Nilmohon Complex near Muscle Gym OB Road Fullertol Kasarasam Nongmaijing natabada numit khudingi ayuki pung 8 dagi numidangi pung 3 phawba layengzari mobile number 8638078821 ne Aroibada maroiba paw amukhanna Silchar Aizul National Highway da thokiba tamthiraba lambi ki thodok amada mapa macha punna thodok phamda lekhidre Lakhipur khumanda mandir gi anoba sanglen amadi maibi loisangi anoba mathol ama sananaba MLA Kausik Raina urep uyung tamkhre Assam ICS exam 2024 ki tamak registration toba asidagi hauragani Kuki militant singi haina chingnaba singna nongmai kapsilakpa gi thodokta Moregi SDPO Chingtham Anand Kumar lekhidre amasung Goa da chathariba 53 suba National Games ki medal telida Manipur na 3 subada Assam na 35 subada aduga Maharashtra na ahanba position da leire Lakhipur online YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok jaba ngasigi oinadi matang asida loijare